ai foi le manoa tuina mai moa nei fiat papenana tatu whalongo ai. I was so blessed this morning. Whamanatu pea lo tatu au nei se tua soifua. Le tua au noi nei tatou. Amata fo iai le whetalainga Yesu na awe lona uso. O te alu ai awina maile nganga pa ia. Tau mai ei ate oe. E le tula fo ina tatou le tua. Amene. Everywhere, anywhere. Papenana yele nganga le tua e tai tatou. It's a privilege to me, for me. Mawalni ava no te ia. E whamalosi e foi mo tatou. Taile sunga ile tatu te tai sunga sepi. Ia, ono le song le nei au kilani. O le uwhai ngoi na o le song number 2, lua a. Song luna lua. Ia, le wa iei tatou. Ia, e whaftai le sunga te tai, a mai se sunga i whawhengainga. Mo le awa noa wa, mwhai ana tuina mai o te whasoi fo ne fiafi. Ana la le sa tatu whalongolongo ai. O ai le nganga pa ia. Le fiafi nei ia, te lole na batu ana la. I'm going to talk about the gift of the Holy Spirit. Po mea lofa le nganga pa ia. Ai le i amateina lau te mna sue lau tusi le Ioane. Mtau pasulu ono, whai pasulu 5. Mana ia le tala le MC whamai o mea ia le vana mana na o ia istangate te whenga inga tuai, le au profeta, ai tātou te whaftai le tua. Ono lea manoa mo tātou. John, chapter 16, verse 15. Ioane sulu ono al whai pues sulu 5. Lo whetalai Yesu o mea nei loa, o mea ua whaasolo ina lei loa, ma mea e le i o iei lei loa, e whaali mai e le ngango le atua i e tātou. Amene. Amene. Maua le tusi nā ia na whaitau lea, le la whaitau ina ia le tusi. O mea umalava o le tamā, o ia te au fo ia, o le mele na o whai atuai, e maua e ia mai ia te au, ma whailo atuai ia te au tou. Te whaitau a le ma whamulmoli. O mea umalava o le tamā, O mea umalava o le tamā, o ia te au fo ia. O ia te au fo ia o Yesu le nā. O le mele na o whai atuai, e maua e ia mai ia te au, ma whailo atuai ia te au tou. O lea la tala noa Yesu ile anganga pa ia. Whamai o mea uma o le tamā o le ia Yesu Keriso. O le mea whai la lea o le a whaali mai ai mea ia. E awala mai le nganga o le atua. Po le nganga pa ia. Amene. Mea la ia ma whai na tau wau te tatonu. E iei mea le i o i le tatou malamalama. E le i o i le tatou i loa. A leua whetalai Yesu o mea malava. E le tamā. Whamai ua ia Yesu Keriso mea la. E le i o mai le ia te oe. O i lana te au mai. A mai le nganga o le atua ia te oe. He will show us. Whapito e le atua mo oe. Whanganga e le atua mo oe. E au te loa lai. Whatatali le nganga pa ia tunati ia te oe. O le awa noa nau te loa. O mawhai ai o na tātou whalangolongo i le upo le atua le ne fiafi. I mea lofa le nganga pa ia. The gift of the Holy Spirit. Me alofa le nganga pa ia pe nei whalongo. O te loa ino wau wawai mo titilo. Ia e lesta mai mta upu vaenga lea. Ai wo mai se mea ia whapena o na yeisi na maanga ia tatou. Ia e mai se foi. Ia le tatou ola savali vali mo le tua. Amene. Ona o me alofa o le nganga pa ia po me alofa le nganga pa ia. E iai lona wha moe moe, nā leio nau mai.
There is a purpose why the gift of the Holy Spirit was given. Pelana evavai le tatu screen la le lesi tatu slide. What is the purpose of this gift? Le ale fa mo mawalunga o MEALOFA le nganga PAIA. Te lo na te lo. Ai na ona o te fa manatu ia te oi. Pe fa peu fa solo ina ngalo. O le ase fa mo I MEALOFA le nganga PAIA. Lan me na le na mai. What is the purpose of these gifts? O le ase fa mo I MEALOFA le nganga PAIA. Gifts are given for the work of the ministry, to edification, the education of the body of Christ, and for the perfection of the church. Me nga linga lele. MEALOFA mai le nganga le tua ia te oi. Amen. MEALOFA ye fa I mai le nganga le tua, lau mai mo le ngaluenga. Fa la e awina le tino keriso, male le leio le kalesia. Ele mai lang MEALOFA fo le vai po I sidi lang MEALOFA. Po I le kiki lang MEALOFA. Po I mana ia lang MEALOFA. And that is why the divine power that helps promote the gospel for mai ole mana po le malosi pa ia lea. Ole mana mai le nganga le tua le nganga pa ia. E fe so soani I le tala ina o le tala le leia ke riso. Amene. E te nofola, e te loa. E te tawana e loa I le fiafile nei. E iei le MEALOFA ua vatu le tua ia te oi. E fe so soani ai I le ngaluenga le tua. Amene. E te wha malosi, e te wha mawhanwhana. Le nei wha longa la. I mea na au mai le nganga le tua. Po le nganga pa ia. Le si banga na, wha mai, the reflection of the character of God by Christian. E atangia mai ai o winga wha le tua mai Kerisiano. MEALOFA nga mai le nganga le tua. E akangia mai ai. A mionga wha le tua. Mai a ki oe, ai mai sea. Amene. Amene. Menganga linga mai MEALOFA. The unique skill and abilities given by the Holy Spirit. Given by the Holy Spirit. A mai le nganga pa ia. For the common benefit of the people of the church. Lea lai ki alala mai le fiafini nei. O e si kaka ngalinga mai MEALOFA le tua. O ulis kaka ngalinga mai MEALOFA le tua. Po le nganga pa ia. Tulanga ese o se anga vaa mase mawhaia male mawhaia mai le nganga pa ia mo le lei atoa o tangata o le kalesia. Le lei ei oe, le lei ei ia. Amene. Amene. Ia, e ke lola e te alu ne fiafi. E ka kaunga i loa. E hele mea wavatu le tua ia toe. A whaifa ia e tele o langona po le hatonu le mea wavatu le tua ia toe. Ia, te loa atonu le au ngā. Things we should know about the gift. O isi o mea, e te tau ona e loa, I MEALOFA le nganga pa ia. Po nisio vaenga te tau ona tatu mana malama iai. The gifts can work together. O MEALOFA e iei le manoa e ngā lulue whatasi iai. Amene. Whai tau le mumoko nito, tau tsulua whai pa sulurua. Awa e pei o le tino wa tasi ia, maona ti tino e tele, au tu tino umma, e ui ina tele, o le tino e tasi lava ia, whaapea lava ke riso. Amene. O le tino e tasi. Le ia se aso ke kauai, ki sawai wa, wabaku tu lou, wa saunga le vai. Le ia sa wa atoa tino. Ke waku wa savali mga le vai, ke wa ngā wapi o le vai, fo le le po wa. Whaka saulenga le vai, ale umai lima. Whamai, the gift can work together. E iei le sokanga, le lai e whaatusa o le tino e tasi. Amene. Pe yonga kalangoa le mka upunga e sfulurua le tuse konito mai. E mawhai, e mawhai ona ngā lulue whaatasi MEALOFA. MEALOFA ngai e iei sokanga, ma le MEALOFA lai leska ngaka. The gift. Amene. E ke le kunga oe, ke lo stemin tatu loa le ia oisi gift, pe iau mai whakasi ia. The gift can be requested. Nai mau le mua nito, tapu sulfa vai mua, whamulmole. Ia o tau si lea lofa, ia nau fo I mea whalea nganga, ai siri lea ina I o tau pero feta ane. The gift can be requested. Whamai iau ko ngau I mea whalea nganga.
E alanga e le lopo le mea lofa ngai o isi kai mi male mea lofa mai langa paia. Langa le iso nau. E ke le ngau iai. Ngalo sa wai fa longo ai le sena nau ia oi. Aski le tua, aski le ngang paia. Avatu ma fo ia tu. Ele ngang paia se mea lofa ia oi. The gift can be stirred and activated. Ia whaonga mangaluaina mea lofa. O le mea lofa la au mai la. E kakawanga iai le mea mangaluanga tato e whaiai. Pe tau le lua Timoteo mta muamua. Pai poeono. O le mea o te whaamanatu atua ia te oe. Ia toi whaamumu le mea alofa mai le atua. Ro ia te oe lea i le whae atua o lima. Pai maa ia whaipulea. Whamangaku mai a oe. Whamanatu mai a tia. Nge ke wai whapea ngā oai le whamanatu uma mai a tatou. Koe whalongo le whaitawino le. Whaipulea whamanmole. O le mea lea o te whaamanatu atua ia te oe ia toi whaamumu le mea alofa mai le atua. Ro ia te oe lea i le whae atua o lima. Amen. Lesi bangana, the gift can be imparted. E mawhai ona tui nātu, ma whae e nātu. Ngai saut banga mulmuli a whamai, o le mea alofa lea e mawhai ona whae atu i ate oe. Impart. E ke maua i le whae atu o le lima i ate oe, po lima o tangata o le atua, po whaiwhi au, po oi lava. Amen. The gift of the Holy Spirit provides sovereignty o le anganga paia e pule ao i le tuina mai o mea alofa. Pule a le anganga paia. E isi kaimi ke mga o i le simea. Ai pule a le anganga paia. Amen. Ngai pe anga. Pule a le anganga paia. Ai si a langa o mea alofa mai le anganga paia. The gift of the Holy Spirit. The spiritual gifts were not intended to correct or attack others. O mea alofa le ngang paia, e leo se mea e whaasao ai, pe ke o sofa i ai leisi tangata. Langa i mea alofa pe i fōringa mai e whapenga, ai leo le mea nganga mai mea alofa i ate oi. E ke sau e ke o sofa i elis kangaka. Mai ngofo whaasao ele, ai whaalongo le lei mea mai mea alofa to edify the body. Whamawhana whana, e whesosoani, i ailo se mea alofa la mai e ke. Pea ua, tau mai e lea tue e te au. E ngofo mwhaasao le skangaka pe ki ngofo mausofa. Fifia i o le skangaka, ai se mea alofa po le, ai maisi a le mea alofa leo le, o lo su e ia nganga. Ngai sau whai lola ia. Au ke wa ai aku ai, ai le mele tupu i le, i a David, au ke le uloa lapo le ha. Ameni. Ameni. E leo se mea alofa la mea ngā lo sisu e vali. A mai mea alofa e leo se mea ki wha sao ai, se leanga o se kangaka. Ia pe ke o so whai e les tangata. They must not lift up the person with the gift. E leo se mea e si ki ai, maualunga le kangaka ua wha mea alo whainga. Ke lo isi kai mie, e loa ia se kakfolele pe wha malo lo mai e wa makalonga si tangakanga. Ai le si tia le nganga pa ia. O le mea alo wha le nganga pa ia. O oe mau. Pe ia na o se mea fo i lele le wha o ngā ai. E awala mai eile mea alofa ale anganga pa ia. Ameni. All gifts must exalt our God. O mea alofa uma e si tia mavi ia aile atua. Ameni. Ea, a whapela i se mea alofa fo inga ngawa i ki kilo ni kai pau wai whalongolongo kai minga pe ua kau le mumu, koi wha mumu ia vi ia aile atua. Ameni. Spiritual gifts are given by the Holy Spirit. O nei mea alofa e mai le nganga pa ia le mai se si lava me alofa le nganga pa ia e a mai le nganga o le tua mai le nganga pa ia. Amen. The different spiritual gifts allow us to work together under one body. E se le me alofa va kules kangaka, e se le me alofa i lestina, e se le me alofa i fai au, e se le me alofa a me alofa uma ia different. Ese uma ai ua fausia ai le tino e tasi. Amene. Tasi tino.
Ngai ka ngoi Paulo. Ele mawhailanga whaku i le lima. I le vai. Se le hao ngā oi. Pe whaiaku ia le ulu. I le mama. Se wa sela mai se. Amen. Whamai e ngā lulue whatasi. They work together. Under one body. Kasiri kingo. Pulale se eso MEALOFA. They work together. Yeah. O le vaenga la leo te mana oe, tatu te vavai, what are the gift of the Holy Spirit? O a MEALOFA le nganga paia. I te loa ena ua whaitau mo titile. E eisi mea, e o mani te minei, o kei loa. La le mwhaina o iela utala noa, a lela utala noa i le tusi lena o vavai ai. Mau titilo i ei MEALOFA a le nganga paia. What are the gifts of the Holy Spirit? O a MEALOFA o le nganga paia. Amene. Faitau lale, lela faitau tatu tus faitau lea, momoko nitam tau sulua. Aure foi momua e o sfutas. Umbalor faitau ngale au vet faitau mil tatu taimi. E tatu e mai tai au e fa umba e gift. Fai momua e o sfutas wala no mana e faitau. E te fa longo ai. Ai a fai e te leo maua le lei la utala no atu. Ai e fa longo e MEALOFA i e tau mai. Momoko nito, sfurulua, foi momua se o sfutas. O MEALOFA whaaleanga ngale au soe. O te le loto ina ia pōliuli ai o tou. O tou i loa, i ona pōsa whai o tou manu ese. Sa tō sina fo i tupua le ngangana, pei ona so ona tō sina o tou. O le nei, o te whailo atu ia te o tou. I le ai lavastanga te tau tala i le anganga o le atua, na te tau ana te maina o Yesu. I le ai fo se tasi na te mawhaia ona ta ua o Yesu o le alii, a le se anoa le anganga paia. E matalasi MEALOFA, e tasi lava le anganga ia. E matalasi fo i whaiva, e tasi lava le alii ia. E matalasi fo i mea mamana, e tasi lava le atua, o lena te matuanga lue mea umai tangata umalava, wa fo ina ta itasi tangata le whaalinga o le anganga ia ngā ai. A wawa fo ina mai le tasi le upo le poto e le anganga, e le tasi le upo le malamalama, e tusa ma le anganga e tasi, e le tasi le whaatuatua, e le anganga e tasi, e le tasi fo i o MEALOFA e whaamalolo ai mai, e le anganga e tasi, e le tasi na te whaia vāvenga, e le tasi fo i o le profeta, e le tasi o le suesuenga o anganga, e le tasi le ngangana ese, e le tasi o le whaamatalanga o ngangana. E matuanga lue fo i nā mea uma, e lea lava anganga e tasi, o loo tufa i tangata ta i tasi, malana mea, pei ona finangalo iai o ia. E lo e le, mana e lo whalongo na la i le tai au. I le Trinity, po le atua le tama, le atua le alo, le atua le angang pa ia. Ai vaile i Paul acknowledged i le Trinity e le kua. Le Trinity, God the Father, the Son and the Holy Ghost. Whamai el tala Paulo, e le ai se tangata e tautala i ai Jesu Keriso. E le ai se tangata e iai i le anganga pa ia ai manatu whatau waa i ai Jesu Keriso. Ana tema. A le tanano mai Paulo i. Is God the Father, God the Son, and the Holy Ghost. Le no ta ua le tusipo mua le tatu vai, le tatu whitau iai. Pa mai Jesu wa ilo utama mea umalava. Wa tuina mai ia te au. Le ala ua utuina atu i le anganga pa ia. E whai loa atu ia te oi. Amene. Ti tila la iai, o tusi le tatu whitau. There are 9 gifts of the Holy Spirit. E iwa ia MEALOFA. Nai tau mai i nā. 9 gifts. The gift of the Holy Spirit fall into 3 division. E kolu la vaenga pe o le vaenga iai. Ia MEALOFA ia. O le vaenga mamua, the gift of revelation. Po MEALOFA ia e le vaenga lea o MEALOFA whaalinga. Lesi vaenga nai ta ua mai nā, the gift of inspiration. Ia, o ngā au ki whaata moe au ia, MEALOFA whaala e au ai. Pe whaamalo si ina i tātou. Amene. Inspire. Inspire us. Pe whaaloko kele ngai kākou. Amene.
Ia malavaenga long tolu. The gift of power. MEALOFA ole mana. Lela le vavaila iai. I vaenga ia tolu. Ngai ka ua mai ngā. Vaenga mamua, gift of revelation. MEALOFA fa'alinga. Number 1 is the word of wisdom. Upo le poto. Se mo ini au tō whonga, mo ini umatato. Close your eyes, please. Can you lift up your hand? Close your eyes. Se awe ke kitiro mai, close your eyes. Lift up your hand pe ake loa. E yeni MEALOFA le ia toi. Just lift up your hand. Amen, amen. Awa ke kitiro mai pe asilo lima. Mo ini asilo ngolo lima. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The word of wisdom. The word of wisdom often connects with the word of knowledge. Lengo fa yaku fo lele yeli so kanga o MEALOFA. O le upu la le poto. Fa mai e yai lona so tanga pe mawhai ona so tai ma le upu o le malama. The word of knowledge. All you need is a direct word from the Holy Spirit. E te whaakarikali la i le nganga paia. To solve any problem. O le upo le poto. E mawhai ona so tai ma le upu o le malama. Tātou te mana o mia le whaatalitali i le nganga paia. Na te au maia o le upo le poto. E mawhai ai ona fo ia se whawhitauti. O le upo le poto. Ia ei loa o le MEALOFA mai le nganga paia. O le mea la e mai le nganga paia ia te oe. The word of wisdom comes from the Holy Spirit. O le upu la le poto. E tele na au mai as a solution to solve any problem. Ke roa laku se kangaka ia ki oe masonga whawhikauli. O le makua kua ngā ape e makaukia. Lale me ke whakali ai e te whaataritali, the word of wisdom. E se kaimi walaku e se kangaka ia ki oe song whawhikauli. Pastor, se o ko lua o wa ai haku pe ua kau le fia mai ia ia au. O wa haku pe ua wa ese ale mela o wa ai haku iai. Le ale upo le poto ke whai ai. Ia wa ai po ai alu lo oi e. Upo le poto is the word of wisdom. Langa lea e te ata. Ai kasi le mea. Al whainkai nga e. O isi keimi whainkai nga suru ako kangaka i ki oe. O ngai ke le whakarikali le akua. E ke le whakatitali le nganga paia. The word of wisdom. Kongo le aingo le atua. Kasi le whawhikau li le ke le ngā. E le o le lei o na whakatitali tātou. The word of wisdom, it comes as a solution to the problem. Le upo le poto e kele ngā au mai ma whao ngā. E wheso soangi e sovai. Whawhika uli o leo langa ma sui whanga nei. That's the word of wisdom. Pastor, ia, wa ulei loa le mea o le awhaisi o wakari. Wa uma yei upu. Le kai nga uma upu. Le ke le kuspaia le uma upu. Ai whatatali le upu le potu. Wai se kai me, wa o le loa mai, ia sili loa le kuri ala ngofo sesi mea. Wait. The word of wisdom. Le upu e mai le ngango le atua ia te oe. Te loe a tautala i le upu le poto.
The word of wisdom. E la ngonga i kangakanga. That's the one. E la ngonga i kangakanga. Whakaiha. O taua i o melea. O ngā luenga fo i whawhaiwhiau. I believe this is one of the gift. Ka kaua ngā mkua tapinai. Langa o mkua kele o whawhikauli. I re kasis whawhikauli, kele i o whawhikauli. Ke lo e anan tupulanga wa mai i a tātou. A wale whao ngā, the word of wisdom. Ke lo e lesi mele me alofa lea. It's for anyone. Anybody. E leo se me alofa ngā se whaiwhiau. Po se me alofa ngā se ki ngā. Po se me alofa ngā ruka mā. It's for anyone. You. E ke wala au lea nganga lea kua. Wala au lea nganga pa ia. Give us. Give you the word of wisdom. Le upopoto. To solve the issue or the problem. We need word of wisdom from the Holy Spirit in our daily life to help us battle any complex problem. But lengo ka marriage, aonga, kuli mai, wa lei loa whai aonga palani me a whai. Is your walo. Kuli mai lea aonga. Wa lei loa whai aonga. Lea ka lira whai whiau, ai pala wale i o lea aonga. The word of wisdom. Wait upon the Holy Spirit. Angai le ka umore koe. Ia e kulo i lunga male. Whakarikari le upul poto. E mai le nganga pa ia. Amen. School problem. Yeah. Whawhikau li ngā luenga. Whakakali le upul poto. Tātou te mana mia le upul poto mai le nganga pa ia. I o tātou wola i aso whaisoo. Awa tātou te whengai pēa ma whawhitau li ese male lave. Amene. Whai tangata nei tiloso, whate tali i le nganga pa ia. The word of knowledge is receiving information. The word of knowledge is receiving information. But the word of wisdom is receiving a solution. O le upu le malama. O le upu le na te tau mai a te oe. It's all about the information that God give you. E whai atu i a te oe, tau mai i a te au, i le mea e te tau ona, tau tala ai. Whai e tala lea. Knowledge is receiving information. Wisdom is receiving a solution. Amen. Amen. Kei loa whapea e le leikako whalongolongo i le upu o le poto. Kei longor kele o isi mea. O isi mea le whaingo fia. But kele information si wai o kako collect mainga. But tap in i le upu o le poto. O le upu o le malamalama, o le au maia lea oni whaamatalanga, ai o le upu o le poto e maua, o le maua lea o se tali mo se whawhitauli. It's a solution. So, MEALOFA lua. The word of knowledge. The word of knowledge is a supernatural receiving of information. It's a supernatural power. Ngā te au maia paua le mesa wai o le nganga o le kua. Supernatural. E le o iei so malamalama, e le mawhai o ngā usia i o kako mawhawhau. Ai kau ki le ngonga inga, pe ai whalongo lango i le nganga o le tua.
supernatural power. Ngā mai leo le whamatalanga i atu oe. Eke malama le iai. Their knowledge. Rely not on human knowledge, but on the supernatural power of the Holy Spirit. Whalangolango i le mana o le nganga paia. Nothing else. The Bible tells us that without knowledge, we can perish. Ke la wai whapia. Sot, mahanga ia lan mea lofa le wisdom. E kua kui ia oe ia le knowledge. No. Amen. You get the information from the Lord. A whapea, e alanga uloa ia le swafa o la uo sunga e amosa. Lango ke lo amosa. A whapea sauskanga kai I. A whapea, oh, it's Jim May. Yeah. Because the Lord told me. That's the word of knowledge. That information. A mai sa'o ele ngango le kue eki oi. Amen. Amen. E a mai sa'o ele kua ia ki oe I le malamalama. I le mea I te tauna I tautalai. E te tauna I whaalonga as collecting information. Number 3. Lontolu. Discerning of the spirit. Desi MEALOFA ngā. This is a supernatural revelation or the insight into the realm of spirit to seek their presence and plan. O ila, le ala ukako o le mea ia nganga. Le ngu o nganga la le kia I le lea. A ola I le mea lea. E ke mga umia la I le MEALOFA lea. O le sue ia nganga. E ke le wha masingo le afonga ia nganga. A e te sue. Amen. Ya, kasila le MEALOFA le ngofa ia kuai. O le MEALOFA le wha o ngā isi kangaka. Ya, wai ngofo I loma makukui ia le skangaka. A mai ia le nganga le atua. Peia I ese me ngai wha le kong. No, that's suspicious. O loma sa salon me ngaha. Langa abatu le nganga le atua. E avaku mani mea. Lai kupu. Amen. Ai le wha ali mai fo le loa po le ha. Te wak pai me ngai kupu se uso la o le loa po le ha. Le ai la o loma sa sol vale me ngā. Discerning of the spirit. This is a supernatural revelation or insight into the realm of spirit to seek the presence or plan. Ko lua nganga ia ke kilo iai mai wawa iai. Distinguish of the spirit, what kind of spirit? Demon? The spirit of the man? Or the spirit of God? Ke suela. E ke iloa le leia. O le anganga ke mongi ni mela. Amen. E ke iloa foi. It's the flesh. O le kingoa. E ke iloa foi. O le anganga o le atua. E ke malama le leia. It's the spirit of God. Amen. The gift of discernment is not skepticism. Ya, boleh upur ngā Oleh nganga maso salo. Ke maso salo. Ke lo isi kemi ke sau le loku. Yei le nganga le ngaka. This spirit. E ke sau le loku ke maso salo pe mo iela mea. Apa ui lalu. Hei umang ku le ises. Amen. Ngā lo ki kilo ke maso salo ki ngā se me mongi. Ai ke maso salo. Pole nganga le criticism ma fai kio. Ka umai ale nganga e. So ai le se nganga me nganga ba ku ia oi. E ke fai kio. Ia e matala ile gift lea. Pole MEALOFA lea. Discernment of the spirit. Ia e lo le leia. Afa pe ke loa o le nganga o le ke mongi. E leila se mea e ke ngofo ima ka la ila iska ngaka o le ke mongi ni me lea. The Holy Spirit shows you e mga umia la ilo usonga, e mga umia ilo ko finga nga, i le sosang. Then the spirit of wisdom will give you the answer. E mawhai e ngofa fo ia. Amen. Amen. Ai lo fai kio. O iso ka kou ki nganga.
Nga umarvi nga lai ke fai kio a ile hafonga. Lesi MEALOFA. MEALOFA ye tau le inspiration gift. Po MEALOFA fa la e au. Pi fa ma fanga. Fa ma losi mai et. Oi. A sau se prophecy. Po se. Perfectanga. Ke lo. O kile kaku. If you fa longo mai le perfectanga. Fa pe nei le tau sanga lea ua. Si ilau pepe manaya. That's a prophecy. Amene. Amene. Ka umaya ki oi. O se upu e pe e wha la e awai oi. E wha malosi a kiri. Inspire. E ke langon ki wha longo aku. You know the word of God inspire us. E ke langonga le upu le atua. Ka umai lo loko. Amene. The gift of prophecy is different from the office of prophet. Nga gewa pesol. E yele MEALOFA le perfectanga. O nga le yele perfecta i ese ale perfecta. Ese le MEALOFA lea. Amene. Amene. Prophecy is a supernatural utterance in the native tongue. Kusa o le MEALOFA lea o le perfectanga. Ole mana le mafainga kauke le mana, it's a supernatural power. E ke whaalongo ai o kaukala mai ia se tangata, i se ngangana e leo mana mai fo tangaka lea. That tongue. Pe a mai foi ole ngangana le tangaka lea. It's a native tongue. Prophecy e mafainga au mai i le ngangana le ke mana mai. E wha mawhana whanai, ia le kalesia. Lo unu ue, i autou loto te tele. O lo o soifua, mai le vavau, e o i le wha vavau. Ke whalong kulasi. God is still with us. Le ia tatou le atua. Amene. E a mai le upu, e wha malosi tatou. The gift of prophecy is layman power. Le winga le melea. O le MEALOFA lea. E le ai ngā o se. E le whapenga al pe wheka avi ai. Pe ave kangaka ua wha winga. Le winga lau kala ordained as pastor. E le whapenga al whaiwhi au avi ai. O le MEALOFA lea is available for anyone. So se kangaka. As long as ke walau le tua. Prophecy is a supernatural utterance in the native tongue. The office of prophet comes with authority. The prophet of God in the church has the authority, leadership to position and provide orders for others. Sino pe fa pe se perfecta I kako e kalesia. E se perfecto I. Ia aquele alanga ko whaalongo I le MEALOFA lea. O le MEALOFA whapewhetanga. Prophecy. Amene. Se singa lungo limba whapea wai whaalongo I le MEALOFA lea. Sorry. Whenga ko iai. O le MEALOFA lea lefa mai e se MEALOFA lea mal perfecta. Le whapea ngā o se perfecta. Pe so longa iai se perfecta. Ia o ngā o mai le MEALOFA lea pe o mai MEALOFA lea. E se al perfecta. Ese le MEALOFA mai le nganga pa ia le tua. The prophecy. Amene. Whakalufa diska ngaka whai ai. Pe ia o e onga le MEALOFA lea. Lesi MEALOFA lua. Of the inspiration gift is tongue. Tongue, supernatural utterance in other languages that are not known to the speaker. O le MEALOFA la le ke whaalongo. E se la kala sau. Amen. Speaking tongue. O le kaukala I nganga ese po le tautala I ngana ese. E leo le language I le kau ki e leo se whasamoa. Kau ia e leo se whasamoa. E le pewhetanga le sau. Se ngana e le malamala mai. Le kangaka le tautala. E o le ko kele fo kako e le malamala mai. I le MEALOFA lea tongue. Amene. Amene. Ke loe kele kai me tatu sau ninga I se perfectanga sau pe iai se upu e sau I le ngana lea.
Ia, o ke lola lengo fai atu te mua. E me alofa i o whaatasi. Malamaloa le speaking tongue. E leo malamalama ia tangata o le kalesia. But this gift, o me alofa ianga mai e wha ai ia le kalesia. E ala laanga malamalama. Ona ua whaliliu ia le tang lea. Ameni. Vaengalonga luanga. No. Interpretation of tongue. E ka kaulanga whaliliu. Awa pe eis fe awa mai le tua. The tongue is for speaking aloud the oracle of God. Eis fe awa mai le tua e mai i le tongue. Le ngana ese. Mole kalesia e ka kaunga iai se whaliliuina. E te tauna iai se whaliliuina o le ngana lea. Ameni. Tala tuswa ia ale iai se whaliliua. Ia musi isi. Tutua i lalo. Aisia, e leo maramai tangata na. Lea ima sisi o iloa. E leo se nganga Samoa, e leo se whapalangi, e leo se ngana fiti, e leo se nganga Australia, e se alenga nganga. Sa oi nam, e se alenga nganga. E ka kaulanga sue, e te tau ana iei se tangata, e whaaliliwina. O le whaaliliwina la. Sa oi lor me alofa la, interpretation of tongue. E ka kaunga iei se whaaliliwina. Amene. Ai vai la pengo fako o le tangla po le ngana ese e pe o fakasi e fa wo male interpretation of tongue fa longo ko sa o le tangla ia le mo se ke ia wa mai le ko ia o le upu e te tautalai interpreting of this tongue o le fa liwina o le ngana lea ia nga elanga lola o isi kai mi ke alanga ko se a iloa me mai le tu alanga me mai le ngango le tu alanga le faliwina na amen ia a fa pe le se malmaloa kaofi ia talana tu spaia pe le la titi ona te lo le mena ia o le mea mo ia ele so mea mo le kalesia pe afa pe ele mafana ile kalesia tinga taninga le kalesia amen. With the spirit and the supernatural power we are all able to interpret what is spoken in a native tongue or other languages. Le tangla o le mealofa lea used as a pair with the gift of tongue pe fa wo mai la vai ngai ko dua amen. Amen. Yeah, ke loe le ko mau. Gift of power. Me alo fol mana for the power. Non fitu gift of faith. Ol fatu tua. It is not the ability to have a great amount of faith. Ele o kalangoa ile faku ko ke le. O le tala noa is the ability to stir up faith of others. Ke lo e lu ia whakoko le skangaka ia ki oe. It's your faith. E lau kalangoi le mea leo le ke leo le whakokua. Big faith, great faith, po lea lava. Po faith le kumai o le hai. O le faith le kalangoi is the ability to stir up the faith of the church. Ke lo e whaamalu sia oe. Ongo le mea lofa wako le ngango le koe ki oe. This gift of faith. This is supernatural ability to believe God without human doubt. E makuale ai so masar salo ile melea. E ke le fesilingia foi. Amen. Ke lo e kung maru fako ko lo va ai le skangata. O fatu tu le stangata. Amen. O le melea mai le nganga le ko ia ki oe. My vava ai, that ability is stir up ai. Ilfa, e malo sialis kanga kayaki oi. Amen. Amen. Alo ilfa vai vai lis kanga kaya oi.
Ya, mar gift lon ta valu. Gift of healing. MEALOFA le fa malolo mai. Eu po sau le fiafinga ngai ke mga fa malolo. Se mai ia te oi. So se mai ia. The healing of all manner of sickness by supernatural power without human aid or medicine. Le ai se mea legi fo ke loa leo koe po se lilo I tatou tama. How many years we've been praying? Kalo le kua, pa malolonga le tua. We thank God because it's the Holy Spirit. Le ngango le tua. Ai o le kakalo mo le mai. O se mea le ke la ngonga o le mea e a mai le nganga o le kua ia ki oe. When you pray over a sick person. Amen. MEALOFA le, it's available for anyone. Ke lau kalango aku lau vaenga ia le wha malo le whaila ko wha malo longa. I'm not talking about this. This gift is available for anyone. A mai ia se o kaliripo. Se vidia kwa ia pio sapuski sau se a woki pio sapuski. Amen. That gift is available. It's from the Holy Spirit. E wako le nganga o le kua I kai. Ya, pae leo lima. Ke bala au le nganga o le kua. It's available for anyone. The gift was to help others, to empower the healing through His grace. Ma ia vai e ke kakalo I le kua, mole wha malolonga sio ko lua, wa malosi wha tai le tua. Kakalo I le wha malolonga le tua. Amen. Ai awole mai lo se fa ngau se vile kwal fa 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 mulbut ai ke le sau lok afa mai se kalo kwa mbolea la fonga mole mai pengo fa kwale vai o MEALOFA ye mai le nganga PAIA o MEALOFA e mai le nganga PAIA for the church, for the people, for anyone. For the believers. Yeah. Avisa pati mo Isu. Miracles. Ya po va venga Miracle and healing are both under the sovereignty of God. Va venga o le whamalolonga e lalo lava o le finangalo o le atua. Amen. Kalo Paulo longa mai. Le akua. Ma le akua. Paulo lava lo wala fatu no mo oi. Kai mi ke kalo I le atua mo le whamalolonga. Se va venga. Is under God's sovereignty. O le finangalo le akua. Not us. We still pray for the sick people, but the Holy Spirit does the healing. He is the healer. E se kai mi ka ke o I meo whamalolonga. Me whapele o le kangakanga o whamalolonga. No. He's not the healer. It's the Holy Spirit. It's the healer. O le nganga PAIA o ia leo le whamalolo. Na te whamalolo I ati oe, whamalolo I tato. Whamalolo I mai. Not the person. A wala pia ki oe ia le whamalolonga. But not all about, it's not us. It's all about God. He's our healer. Yeah, supernatural power to intervene in the ordinary course of nature. O le mananga, yeah, o ke loa o nga lua le mana o le tua, e ke le katkong wai. A nga lua le manga o le kua e whai se wawenga. You just can't believe it. Amen. Yeah, malvainga man muri ia nga, mahai ela ia. How to discover your spiritual gift. Whawhela nga e mawhaio nga e loa, o ngai e ke oere MEALOFA nga. Amen. Ke loa ko, ke loa kako ie I. Ke loa kakau anga kofu kako man MEALOFA. Amen. Se whatakanga nga ki loa, lea long MEALOFA nga ia. Au ke whai mai sau MEALOFA ia, kia wai, whai e pole ale MEALOFA nga ki ngofu ma oe.
How to discover your spiritual gift. Number 1, desire. Yeah, momoko nito tapisu fafai momua. Ia tau tau sisi le alofa, ia nau fo inisi mea alofa fa le nganga. Ai mai se lava ia mafai o tau ona perfetani. Desire. Ia ngau fo I se me alofa fa le nganga. That desire in you. Ike mga awai. Ike ngau iai. That desire in your heart. The desire is come from the Holy Spirit. And your spirit desires spiritual gift. Ike ngau iai le mea ngā. Amen. Mai Yesu o le fia inu sau. That desire. Number 2, recognition. Fatau to suvalu fai pisuluano fa malmole. O le mea alofa le tangata e whaalau te leina I se ala mona. Ita ina I fo ia I lumo o li. Amen. Ke loa ngai mea alofa ngai ki oi. I'm 100%. E mea alofa o wako le anganga pa ia o le tua ki oi. You have the gift of the Holy Spirit. Ko fai kau afa malmole I le whapunga ngā. O le mea alofa le tangata e la whaalau te leina I se ala mona. Ita ina I fo ia I lumo o li. Sam, e whaingai ku I lunga le whapalangi. That verse, please. Mana ia o le a whaina. O le whapalangi le whaipuna. E nau I se mea te loa la e mai le nganga o le tua ia te oi. Moses langa tus proverb. Giving a gift can open doors. It gives access to the important people. Banga ia. E loa le mele o le whai mea alofa po le ave se mea alofa. It will open a way. E kakala I ke loe a ngau se mea. O le avangoa le kakala I le kua. Mea alofa mo oi. Amai le nganga pa ia te oi. The gift will display and show itself if there is a sign of any gift in you. E loa ka ngaka. E le loa palang mea alofa lea. E recognize ka ngaka. Aisha, they see signs. Leva ai ka ngaka I signs, ha? La le fa palang, le fa samo signs? Fai longa. People see it. Amene. O er tangata, e ele me alofa, o le fa tua. Fa malolo. Upo le poto. Upo le malamalama. Amene. Because people see the sign. There is signs of any gift in you. People will recognize it. E loa ka ngaka. E loa me alofa ngaka lea e. Amene. Ya, malvainga mulmuli. Number 3 is function. Taula tatu tusi mulmuli na momoko nitom tau pisulua fai pefa. E matalasi mea alofa e tasi lava le nganga ia. Function. The function of the gift is the sign of the gift. Eloa, because of the function. Or fakingoing or mealofa iloa ilan mealofa kanga. Often the function of the gift goes unknown in our life. Oisila kai mi. Yeah. Pe ele iloa ele mealofa ai ngai ki ele mealofa nga. But signs of the or function of the gift is the sign. O le whangainga o le mea lofa, e loa ai, le mea lofa ngai eki oi. Amene. Amene. Ave sau pati mo Yesu ne fiafi. Ya, tunatu le sunga le tatu te tai.
Tatu tulai mele fiafine. Hallelujah, Lord. Elese topic final fie le watato ya iltaimine nei. Ai o te whaati a tō tau te le no nofo ai I le whainga tāna tātou mala mai. Hallelujah, Lord. O te tari tonu wa awa o ina tātou matuu information to tonu la fionga PAIA le atua ina ia mawhai o na tātou whaonga ina wa mea alofa ia o mea ia na mai a tātou e operate ma whaonga for our benefits. Doing it repeatedly will help us to understand what the Holy Spirit is trying to teach us. If you desire a gift for you ala na leiloa langa le ka kele nga we pe ole me mo le na ta ua pe fa fe nga mga omia me alofa. But if you desire deep enough, you will get it. The Holy Spirit, afonga tala Yesu, mai olo willing Yesu le atua e au mai le anganga pa io le atua e tatou na te fa me alofa ina wa me alofa le anganga pa io le atua. And another thing that is important is if you don't have a deep relationship with the Holy Spirit, it is very hard for you to desire if you do not have a relationship with the Holy Spirit. It is the deepest need of the church, the Holy Spirit. The need of the world is Jesus, but the need of the church, it's the Holy Spirit. Now, church, you need to establish a relationship with the Holy Spirit. Because if you don't know Him, then it's very hard to work with Him. You know, one time I said, Lord, dear Holy Spirit, I need to have this relationship with you. It's one of the most beautiful things to have a relationship with the Holy Spirit, where you wake up in the morning and say, good morning, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Every time and all the time, you're conscious of the presence of the Holy Spirit. And you're talking to Him just like you're talking to another friend. Hallelujah, Lord Jesus. Number one part of the call of Yafine is that tonight you will say, dear Holy Spirit, today I want to establish that relationship with you. You and me. Forget about anything else in the Pauline. But the number one thing you will say, the Holy Spirit, I need to have that relationship with just you and me. Let me honestly tell you, audience when you go to church, the only audience that you must care about and be concerned about is the Holy Spirit of God. Number one, the Holy Spirit, I need to establish tonight our relationship. Just you and me. Close your eyes and ask the Holy Spirit, tonight I need this relationship. Just you and me, dear Holy Spirit. Forget about anybody else. Just you and me. Ole afia fifo nei te fa pe atu nganga PAIA ole pole nei o te mana o establish ai le ka mafutanga lea e o lava ile fa vavau pe e vala au mai ata o to la rua tu le langi. Hallelujah, Lord. Awa ale ai se lua mafutanga male nganga PAIA. It's very hard to understand what we are trying to teach you. Afa pe ala ole mena na te mana o fai. Ete mana ole pole nei establish ai le lua mafutanga lea male nganga PAIA na o oe lava mana ia ona e saula ia le te tūru mane. It's a matter of commitment. You're saying, Lord, tonight
I want to establish this relationship with you. Just you and me. Hallelujah, Lord. Just you and me, dear Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. That is the greatest beginning of greater things to come. Or the Holy Spirit, I want to have this relationship, just you and me, that you will ignore anybody besides you, that you will not care about what they're thinking of you, but you will come and stand here and say, Lord, dear Holy Spirit, tonight I want to establish this relationship with you, just you and me, every day. Hallelujah, Jesus. So I will keep a poly for at least tangata. Keep a poly for you. Be concerned about this. If you have a relationship with the Holy Spirit, He will talk to you every day. He will show you the mysteries of the kingdom. He will have you understand all the gifts that we have been talking about. One moment with the Holy Spirit, you will understand what He is trying to tell you. One moment with the Holy Spirit, you will understand the gift that He has given you. If you are willing to make that commitment, if you are saying, dear Holy Spirit, tonight I want to establish His relationship with you. It's the most beautiful thing to have Him as your friend. Hallelujah, Jesus. To have Him beside you, above you, before you, and after you. To have the Holy Spirit as your friend. He will talk to you about the things that most people don't understand. Establishing the Lord Mafanga in a definite. By Papakura, PAIA, or the Paul and I to Papakura to I. Ultimate now, Mia, I'm out, just you and me. Just you and me. Hallelujah, Jesus. If you want your life to be turned upside down, if you want to see into the mysteries of the kingdom, if you want to see the revelation of the deep things of God, you have to make a start, and the start is a relationship with the Holy Spirit. A special relationship. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dear Lord, I'm available tonight. Tonight, I have come because I want to establish this deep relationship with you. I say, Yona Yefa Mala Malama Tule Yatoe, wing of MEALOFA Yena Talanoa. That Talanoa Yatoe, not Abatu Yatoe Upol Poto, not Abatu Yatoe Upol Mala Malama, not the Faalia Yatoe Vavenga, not the Failoa Yatoe Nganga, not the Abatu Yatoe Mala Malama Melilo. Hallelujah, Lord. Not the Abatu Yatoe Ngana Esse, not the Abatu Yatoe Famatalaino Ngana. Hallelujah, Lord. A matter the establishment of your relationship with the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. They rebel against the Holy Spirit, and the Holy Spirit grieved. Hallelujah, Jesus. The Bible says in Ephesians chapter 4, verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, Lord. In your own words, anganga PAIA wa utule fia fine nei wa mana establish ka mafutanga le ta mafutanga le te tu ina tu atoa ya u ya te oe, so we can have a conversation, we can have a fellowship every single day. It's the most beautiful thing. But you never know le joy for ya utala o aua upu in your own words. Hallelujah, Jesus. One time, I said, dear Holy Spirit, I really want to have you as my friend. And please help me if I make a mistake. Hallelujah, Jesus, help me. Hallelujah, Jesus. It is that relationship that you'll begin to see the things that most people don't see. It is that relationship that the Holy Spirit begin to give you words of wisdom, that He will give you knowledge and understanding, that He will give you the ability to speak in tongues, the ability to interpret the tongues. Hallelujah, Jesus. Anganga PAIA wo tu la yo luma ile fia fine dai wo mana o amata sitama futanga fa pitoa o te vala aua tuai o a ule nei o te tuina atua o lo loto o lo mafaufau o lo wanganga ia te oia nganga PAIA a matai le tā mafutanga wha mole mole a iai ni taimi o te whale e tonu ai a lofa mai wha sino mai wha iloa mai tai tai au ulo lima yo a au a matai le tā mafutanga a mata tu le asole nei say yo el favavau. Amen. Some people are scared. They are afraid to make that commitment. And that's the reason why some people were afraid to make that commitment. But I tell you, if you make that commitment, hallelujah, Lord, it's going to be tough and hard, hallelujah, Lord. But I tell you, it's the most joyful thing. It's the most beautiful thing that anybody would. Lift up your hands to the Lord tonight. Hallelujah, Jesus. And I want you to desire. Say, Lord, I'm available now. I don't really know my spiritual gift. For most people, they don't know. But see, only my letua, na momuata we malaki pone desire. Desire a spiritual gift. Say, Lord, I need to know what is my spiritual gift. So then you will be effective. If I pay now, na faungai na le MEALOFA letua wa batu ya te oe. See, I know my letua. In your own words, faila ye le tu la fia fini nei. Fa mai le tu si PAIA, so se mea tatou te mana na awai, tatou te ola te ia, hallelujah, e faia e ia le mea te mana awai lo loto. Ta ula ia te ia, I need a spiritual gift. I need to know what I need to do, hallelujah, Lord. Praise the mighty name of Jesus. So much tatou pesi. Hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. We wait for you. See la uli mai le tu la fa fine. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Hallelujah, Jesus. See uli mai le tu. We wait for you, Jesus. We wait for you. We wait for you.
we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Here we are, Lord. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory The Holy Spirit is right here. He's here to bless you. He's here to fill you to overflowing. Ole weekend ne ole weekend na vol fatu mwina tangata haleluya. Si leo ni maletua. Awane ingata yo tapubai. Awane ingata yo tulivai. Awane efiu. Awane umalo mana no manao. Awane mutalo now le fia filime. Si ole maletua. Hallelujah, Jesus. And get ready to be filled by the Holy Spirit. Feel more. More. come.
Hallelujah, Jesus. May the glorious name of Jesus be glorified. Hallelujah. Lord, Ecclesia. I want to ingata lo now le nganga o le tua. Hallelujah, Jesus. So CEO lima le tua ave sa tau nga pat. I want to ingata lo now le tua. Also my start of person. So if I fought ye le bi inga le tua. Si le o lima le tua. Hallelujah, Jesus. Magnificent. Hallelujah, Jesus. We need to worship Him. We need to give back the glory and honor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, magnificent and holy is your name. How excellent and worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah to you.
and holy is your name. Magnificent and holy is your name. Magnificent and holy is your We give you all the glory and honor and praise. For ya to levi inga ya te oe, ya fa manu ina lo suafa mamalu tama, ya te oe le pula umalava, ya te oe levi inga le fa manu ma le fa ne tanga, e ifo mapuno no tanga tauma. Come on, people, give me another shout of praise. Blessed be the mighty name of Jesus. Blessed be the mighty name of Jesus. We thank you for the Holy Spirit. We thank you for what you are doing right now in the name of Jesus. We give you all the glory and honor and praise, and God's people will shout, Amen.